angitshela ukuthi lapha kimi kufakwe umuthi onzima kabi akakhona ukuthi awusebenze ini yabona the way babethelele ngakhona lapha ejardini so kuzomela ukuthi ngiphume lapha ayenza sebangikhombisile ngizothola indlu ye-350,000 yabona ingqondo beyibuya but the way bekengisebenza ngakhona ngemithi mayiqala ibuya ingqondo ngathi ngicabanga into straight uyafuna lo mfana athi yazini thenga amahewu ngithi okay athi wafake phansi kombhede la ulala khona thandaze nayi imithi ufike ugeze ngayo hey nami ngiyimisele phela imali engaka ngeke ngize ngiyeke le ngiyibonile phuma inwele ikhiya inyawo zenkukhu ezimnyama ongazazi ukuthi buyapi athi uyabona sister lezi zinto ziphuma kuwo ngithi mina nginazo inwele ze-herpes ngoba mina ngenza ama-dreads uyabona manje how come ukuphuma inwele ene-herpes ngiyayibona ukuthi i-herpes athi sister don't understand angithi bathanda nesilungu kakhulu. 3, 2, 1. Sanibonani Dumelang everybody and welcome back to another hot episode. Yes, we're the podcast. I can't tseba ke ngonyana ka Jeko ngwana tonight. Bona guys, salibala ke like, share, subscribe and follow us on our social media platforms. Re na le Instagram, re na le Facebook, re na le TikTok, re everywhere. Le na follower, le subscribe, le comment. Ke guys, ke le rota love. Now are ke ne tabeng re introduce di mama wa rona. Le ga di mamzo. Ke teng ke kopa bua ka sezulu. O lokile di mama. Ke pote introduce o jwetsa batho gore mami ke mang o tla kae o tlile kang today o fe background nyana ya hao hanyana fela. Okay sanibonani babukeli mina nguSimanyele wakwaXaba ngashada kwaMasondo ukuzala ngizala la iSoweto ekhaya kula iSoweto eMidlands ezone 10 kwamanje ngihlala eRift Valley e-Twin 3. Ngize ngodaba lami lokuthi ngasikenywa indlu ngasikenywa nemali. Basile labantu asiza di mama bakuskeme kanjani? Okay. Alright mama ngicela usitshele ukuthi ukhulele kuphi ukhule kanjani umuntu onjani? Mina ngikhulele khona eSoweto. Ngabuya ngayohlala eKagiso la ngathola umshado khona waseKZN. Okay. Yeah, nginabatwana abayi2 ntombazana nomfana. Ngikhule ngumuntu ophansi. Angisongumuntu onodlame ngumuntu onjani noma ngikwatile ene nokukhala ngikwazi. Angikwazi ukukhala kwala noma kushoniwa ngikwazi ukukhala. Uyistering musena di mama. But umuntu manje ngiphathe kabi ngiyakhona ukukhala. Ngiyakuzwa di mama ngiyakubona ukuthi uyigobela angikho sure mara usiza abantu ngicela usitshele ngalelo ndaba ukuthi usiza abantu abanjani ngani futhi bazokuthola kanjani. Mina kwamanje angikabi ulomuntu ebiza abantu ukuthi beza abantu bayenzana ngoba nami ngisaphetho kwamanje angaqedi. Angaqedi next. Okay. Ngisasomuntu osafufuza kancane. Alright ngiyabonga di mama ngicela ke usingene endabeni ke usitshele ukuthi bafike kanjani laba abakuskemayo lapha. Okay ngo-2021 mangicabanga I was end of October or November lapho phakathi nendawo. Ifirst born yami ngihlala nomntwana wakhe ngimkhulise from under 2 months. Yabo. So bengisebenza umsebenzi oright kodwa wasemakitchen. So bekemenzela ibirthday. Yabo makafika nakhona bokungasi birthday just nje ukuthi kube yilunch. Ayisifike sihlale ke kube mnandi ke koselo nyama leyo kube mnandi ke ebese suka yena athatha ukudla kwakhe athi ukufaka kuma-microwave ngithi inkinga ukuthi asinagesi la and for sure bese sinabo ma 6 months transformer idubulile so kusho ukuthi kuzobola ngoba kuyashisa yabona athi hayi ngokufaka nje kwamanje ngenzela impukane. Okay ngithi faka makathathi mama yini la kuma-microwave ngithi angazi ngithi kuphathise plastic ngithi hayi mhlawumbe ukudla kwakudala yabona mhlambe kuze kwabola kwaqina. Hayi ngithathe le plastic ngibeke eceleni ngithi hayi angizukuyilahla ngizoyichecka kusasa ngoba kubhizi manje. Hayi kusasa mangiyichecka ngiyivula le plastic umuthi la phakathi. And then umuthi ungene kanjani lapha ufunani? Ngoba ngihlala nabazukulu mabayi2. Ngihlala nalo wakhe nalo umfanami.
abekho abanye abantu futhi engihlala nabo endlini ngaleso sikhathi. Hayi ngithule kube uDisemba-ke siyahamba siyavakasha ngeLesotho. Hayi sivale emsebenzini ngihambe ngeLesotho-ke ngibuye. Mangibuye ngiphezu kwalo muthi. Ngisafuna ukwazi ukuthi lo muthi ubuyaphi. Ngithi noma nikhona inyanga esanda ukufika laphayana yabona. Ngcono ngimukise kumuntu ongangazi. Yabona? Hayi ngimukise kuye ngithi ngibona umuthi 1 2 3 la endlini nje. Awuvula ubheke lo bhuti athi hayi lana bathatha inhlanhla yakho. Uyabona kusho ukuthi kuwumuthi omunye opinki so angazi naleyo yamakhuni yabona. Ayingithulele. Ngithi manje makunje athi hayi wena mawungeza ne100 ukuthi uzohlola uzokutshela ukuthi ubani. Ngibuyele emsebenzini ngibe nayo 100 ngiye kuye angitshela ukuthi kumele ngithenge inkukhu eziwu2. Ngithenge nama-cartoon abeyi2 nama-black abeyi2. Ngithi yonke lento yosebenzana uyabona. Angithi hayi sivula indlela ithi ngithi wena kahle kahle ilanguage oyikhuluma iphi language. Athi hayi mina ngiphuma wathi eGhana. Ngathi wayekhuluma isiZulu kanje wathi hayi kudala ngilana yabona. Yena nomfazi wami umZulu. Ngithi okay. Hayi thule ngizama inkukhu phakathi neviki. Chayise eli kabi. Qaba manje emsebenzini ukuthi khona la ngiyakhona. Ngithenga inkukhu laphana ngiyimukisi. Hayi azenza. Ukuthi wenzeni nangegazi lakhona ngazi niksi ngoba ayikho lento anginike yona ukuthi ngiyigeze ngaleso sikhathi. Nalawo makhathuni wathathile. Wathele ebhaketeni. Wathi-ke amabhodlela lana wawo black no azobonana nomkhulu engingamazi. Ngimbuze ngithi lo mkhulu exist noma ka exist. Athi hayi aka exist. Umoya engikhuluma nawo. Okay. Athi hayi ke sizokhuluma sishintshana amanamba. Hawu kuye. Athi ukhola nini ngithi ngi25. Athi ukhola ngesandla or ngithi hayi ngikhole ebank. Athi okay. Fiki 25 ngiyahola. Athi kufanele ukuthi ngithenge indwangu emhlophe ukuthi ayenze indumba. Ngithi mina izinto zama-RDPs ngani ngizoyenza kuphi indumba ngoba le kamera elincane lala abantwana mina ngilala ngapha so indumba ifuna indawo yayo ekahle. Athi ayizoyenzelwa lapha kuye. Hayi ngibuze kuye. Okay, keep it 1000 mnikezi. Ayakwenze lokho athi kimi uzoyibona kusasa. Ngiyayibona lento le ngiyabona nje indwangu lezi ezibekwe lana nje. Angiboni lento engale ngasemuva ukuthi kunani. Angithi kumnyama mawungena ngapha emkhukhwini lapho the way beke divide ngakhona. Ngoba bekethi ngisana le mithi lena iwasho ini yabona ngapha e-store ngapha usebenzela abantu. Okay. Kuye. Athi kimi ithi mangihola nge25 kumele ukuthi ngiyobhadala imbali enhle. I-burial society. Bhadala i-Ackermans, bhadala i-Rage. La ngihola ngalo vela ngifonele. Ngise stop sign ngimele itaxi eRandfontein ukuthi ngiye eRandfontein. Athi kuphi? Ngithi hayi ngiye eRandfontein athi uyokwenzani? Ngithi hayi ngiyobhadala ezinye izinto kanti zasendlini yabona. Athi okay ngicela imali engaka nge1.5. Uyabona? Khona into okumele ukuthi uyithenge. Akangitshele ngaloko okungiphethe okwami ukuthi umuthi kanjani hlangana kanjani kwenzakalana. Ngiye eRandfontein ngidraw imali ngibona ukuthi hayi man le mali le angeke ikhave ukuthi ngibhadale lezi zinto ngizobona phakathi neviki yabona. Ithi ngiye kuye ayithathe athi uzondlula la ngakusasa. Uthengi uyabona lama trunk akudala la blue lawayana engaka. Ngithi mina yiyo le 1.5 athi ngithi mina okay. Manje uyithengele for ini. Athi hayi umkhulu uthoya iphone yabona. Ngithi mina wo. Athi uze kusasa, ngize kusasa. Angitshela ukuthi lapha kimi kufakwe umuthi onzima kabi akakhona ukuthi awusebenze ini yabona. The way babethelele ngakhona lapha ejardini. So kuzomela ukuthi ngiphume lapha yana. Ngithi phela mangiphuma lapha la ngiyakhona kumele ukuthi ngiyochecka kuqala ukuthi ngizothola phi indlu. Vele mina ngangifuna ukuphuma lapha yabona ukuthi sengikhathelwa abantu bestradi ini yabona. Ngihlangane nama-agent. Imlo-ke ngifuna indlu.
ayenza sebangikhombisile ngizothola indlu ye-350,000 yabona yayi izinto ezi-right nini angibizi athi umkhulu ukhona ufuna ukukhuluma nawe ngithi ukhona athi ngiye sivale lapha ashise lezo zinto zakhe ayishisayo hayi lo muntu akhulume ngitshele leya ndawo ingekho right ini ene ngizogcina ngifa mangicabanga ukuthi nginabo uma-27 years ngihlala lapha yabona but ngiyibuze manje ukuthi kanjani manje nayi nalo trunk lapho-ke ungifakele imali yami hhayi-ke omkhulu kube kunyamalala kwakhe-ke ngiyibuza ukuthi lo mkhulu ukhulume kuphi yabona ingqondo beyibuya but the way beke ngisebenza ngakhona ngemithi mayiqala ibuya ingqondo ngathi ngicabanga into straight uyafuna lo mfana same time ngaleso sikhathi sister ngicela uzongibona kusho ukuthi lokuyana engikucabangayo kuvele kushabalala ngizolalela lento ayikhulumayo ayivule-ke igcwele imali itrunk leyo igcwele imali yamampela angiyazi ukuthi yamampela ngoba nganikezwa 100 rand kwathiwa ngiyoyithengela i-airtime ngiyithatha khona lapho kwathiwa yeyami leyo mali leyo is 1.5 million ngathi hawu umkhulu engiphi imali nje kwenze njani athi angithi sakayenzela nale ndlu leyo uyoyithenga njengoba uthe wena awunayo imali yabona yokuyothenga indlu nayi imali ozothenga ngayo indlu and akumelanga noma uthenga imoto e-ready imoto e-ready igazi ayifuneki okay ngihlale siqala inkinga emsebenzini lahleka imali manje emsebenzini zilahleka ngingekho le mali lesetrankini ayikayini anginikwanga ishiye khona lapha ishiwe lapho yasala lapho emsebenzini ziyaqala imali ziyalahleka emsebenzini sebenza siyi-2 mina ngenza only washing kuphela khona lo clean endlini ohlala khona lapha mina ngihlala ngaphandle ngiyabuya ngiyachayisa lo yakachayisa hayi ngiqale ngibuza emsebenzini ngithi mina sekuna 7 years ngisebenza la why manje sokuqala kulahleka imali ngithi kulo mfana lo ngoba bekenamagaraji emoto ngithi mina hayi mhlambe le mali uyikhawunte wayishiya khona egaraji athi asisilima beke i-account ebusuku ngithi imali nathi 10,000 ngithi ma we-account ebusuku mina ngingena ngo-8 ngihlangana phi nemali yasebusuku ngoba ngiyazi yabona athi imali yami ngiyayifuna thola ukuthi nami ngiyakwata ngoba naye lo mfana bekesebenzisa i-ID yami angangitshelanga athengisa imoto yabona yena ibosi yami ngithi kuye ngeke ngizokutshontshela i-10,000 wenze ama-million and million nge-ID yami and mina ngithole next kulo ID yabona hayi athule athi Elizabeth imali yami mangayitholi wazi ukuthi umsebenzi uphelile vele ngithi namhlanje kusasa nje ngize emsebenzini angithi phela ngitshontshile ungangitshela ukuthi kupheleni kwenyanga ngizohamba wawukhama ngizohamba kupheleni kwenyanga ngitshontshe manje angize emsebenzini kusasa mfazi wakhona ngifonela athi woze emsebenzini hayi ngithule yenzeka indlu izithengwe mayithengwa-ke ngibekelwe neprice ukuthi ngiyithengise ngamalini ngoba nginemali eningi musi yini into engayikhalela ku-RDP yabona vele bengingayilungisa nge-RDP yabona kube 120,000 bayikhiphe ebesethi le mali mayiphuma ungayisebenzisi kuqala uyilethele la kimi le mali izokwazi ukuthi ihlangane nale mali uyabona ikhulisane uyabona sengazothi manje ngiyathwala ngaze orenzani hayi ngithule ngithi lo muntu hayi ingqondo ibuye mangifika endlini ngimfonele lo mfana ngithi hayi ngibona ukuthi lo mkhulu wakho ngcono ukuthi sihlukaneni yabona mangizothatha imali ngiyiletha lapha lo mfana vele yeze ngemoto athi kimi hayi sister lento ufuna ukuyenza yenziwa yabona wayesofuna ukuyeka ngithi lo mkhulu wakho umkhulu wangempela noma siwangempela athi njengoba ngikutshelile ingqondo ibuye ukuthi njalo makathi umkhulu ukhona kunemoto e-ready esukime lapho but imele ngapha ngaseklinikhi yabona njalo makangibiza le moto ikhona and ngaleso sikhathi angiyinaki yabona ukuthi nganti imoto isuke vele lo muntu uyaphila hayi ukuthi ngikhuluma nomuntu ongaphili umuntu ophilayo
uyafika yena ahlale ngapho ke kusho ukuthi lona makangifonela lo sakayijafile ngale angazi ukhuluma ngani lento emshintsha ivoice manje ngifuna uku-understand makuthiwa ngikhuluma nomkhulu uzwa ivoice awu awumboni lo muntu loyo awumboni ivoice kodwa ayizwa awumboni sorry mama ngihlekile mara le ndaba le mama hey ngiyibuza kufike ngelinye ilanga ngiyibuze ngithi le moto ngiyayibona njalo umkhuluma kakhona engibiza le moto ngiyayibona imile la e-rate ngoba ngelinye ilanga yathi ngiza kanje kuyi wangibuza ukuthi ngiqhamukaphi ungibone sengiphambi kwakhe wathi kimi nganti uqhamuka kuphi ngathi ngapha ngithi why wathuka kwenze njani athi ayakuna next uyabona ebenginiki i-apple athi nale apple ngithi hayi ngiright ngidlile mina manje yabona athi uke uzolidla late ngithi hayi letha ngizonika abantwana athi hayi sister ngiyabona ukuthi alifune late uyabona okay ngimnikeze ke nganakhe ngihambe ngendlini emsebenzini sezishubile straight nje ikule mali engibona nje selibona isilwane malibona mina nje angisese umuntu lo bebemthemba iminyaka yonke ngithulele ngihlala ifika imali umfana uye futhi ongilandayo siyokhipha imali ya understand ebank abavuma ukuthi uyikhipha imali engakho kwamele ukuthi uhlale for 7 days ke kube after uzoyikhipha yahamba usho ukuthi ngifuna imali esona so aza nginike namaplan ukuthi mabangibuza ukuthi why ngikhipha imali eso batshela ukuthi ngiyoshadisa in yabona izinto ezinjalo ngithi bazothi kimi musinginekhali nala ngiyakhona ngizoyidraya ngizoyidraya lapho ngiyakho yabona athi hayi sister ayikho kanjalo athi yazini thenga amahewu ngithi okay athi wafake phansi kombhede la ulala khona thandaze nayi imithi ufika ugeze ngayo hey nami ngiyimisele phela imali engaka ngeke ngize ngiyeke le ngiyibonile ngeke ngayibona phi imali 1.5 meter yo Jesus hayi ngiyageza nami ngiyazisho izinto engiyifunayo impumelelo engiyifunayo kwasho kwacima kwathini athi hayi after 3 days uze nalelo box lamahewu after 3 days ngiyalithatha ngiyalimuyisa mangilimuyisa masingena ngapha athi sister ngikhohle ibhakede lapha eminyango hamba ulithatha ngibona ukuthi ilesikhathi eswipe uyabona bengibona kuphinde futhi ukuthi kanti uzoswipe lamahewu into engizibuzile ngathi superglue ifunani ngapha uyabona iglue le container le yezicathulo ngibuza ukuthi iglue kwenziwani ngayo ngapha uyabona hayi ngithule ngithatha ayakhathwa amahewu phakathi athi ungathuki ngithi ngeke ngize ngithuki akhathele lapha ebhakede ngiphuma inwele ikhiya inyawo zenkukhu ezimnyama ongazazi ukuthi ibuyaphi athi uyabona sister lezi zinto ziphuma kuwe ngithi kimi athi ngithi hayi athi awuthuka ngithi hayi angithukanga ukuthi nje yazi ngiba surprise ngithi awuthi le inwele futhi ngibona azithi ngithi mos mina nginazo inwele ze-hairpiece ngoba mina ngenza ama-dreads uyabona manje how come kuphuma inwele ene-hairpiece ngiyayibona ukuthi i-hairpiece athi sister don't understand ngithi bathanda nesilungu kakhulu ukuthi abantu bangakwenza bangajika into bayenze kanje athi uyasibona lesikhiya yiso esivala inhlanhla zakho athi esivala inhlanhla zami athi hayi ngithule ngibuyele endlini manje ingqondo yami ingangitsheli ukuthi lezi zinto ziphuma kimi zingene kanjani eboxini and how come ngizothola sokune super glue ngoba yathi makathi ngiyothenga amahewu ngiwalethe kuye kusho ukuthi bekefuna ukubona ukuthi ngithenge amaphi ahambe naye ayothenga lawo mahewu yena wawavula wafaka lezo zinto ayifakayo phakathi wavala lapha yana angithi le 3 days angibekele niyazi ukuthi kuzobe komile eyicline kahle le nto leyana mina ibhakede ulibeke ngabomu ngaphandle ukuthi mangena athi ushiya ibhakede ngishiya yena avela athi fast or uthatha wanikeza lo mkhulu wakhe ngapho angazi lo waphushela lelo ngapho yokwaphuma yona leyo nto hayi ngiyayithulela hayi ngihambe ngisasathulele kanjani ngithi ngilele kahle athi ayikho into ebefana kuwe emzimbeni ngithi hayi nisingahle unanex ngithi kuye hey yazi umntana wentombazana uthi kimi
ungayikhiphi imali ngokunika. Yabona lento ngenzakalele sengitsheliwe ukuthi ngingayihambisi. Wathi scam lonto le. Wakwata. Weza kimi. Wathi kimi, hayi yazini, umntana wakho uyabona kwamanje umkhulisela umntana kusho ukuthi unomona ngithi no ngikhulisa umntana ngokuthi uthatha abantwana phane ngabo. So ngabona ukuthi ngcono ngizithathelele ngizokhulisela yena ngoba ngihlala ngiyi-1 nalo munye. Ngithi haya kunanex. Athi okay, athi thathana umuntu ufike ushisa endlini. Mawushisa ubadom. Yabona ubadom lobo bunye lobu nobuthongo bakhona buba strong kabi. Strong. Nezinto oyiphuphayo nje uphupha nje ezinye izinto nje ezizokuqala nawe noma uthi ekuseni uthi uyayikhumbula azikhumbuleki next kodwa ebusuku uyibona lezo zinto. Ngathi kule meantime yena engisebenza ngale mithi yakhe. Imali ke seyiphumile ebhenki iyahamba kuya kuye. Emsebenzini lo msebenzi ke sowuphelile. Iyahamba iya kuye. Mayihamba iya kuye ke hayi ke sister ke namhlanje ke ungaphumi ngo5 entambama endlini nakusasa ungaphumi ilanga elilandelayo uzobe uphuma ke endlini ke usazohamba ngeMaputo hamba nemali akahambi nemali mina ngizoza ngizoyithatha imali angithi okay yena uzohamba uye eMaputo uyolanda angazi isikhumba sehasha angazi sinjani silandwa kude kangaka namahashe khona la uyabona usho ukuthi leyo mithi yabo ke angazi na okay ngilindelela langa nalela langa ngiye ngamtholi ngiyamfonela umuntu next efonini ngiyafuna next ngiye kulapho ngithi mina uphupudwala bathi hayi unsasiwa Remoni ngithi mina yazi nginenkinga so naye athi lo siswa lapha hayi nami ngitshela ukuthi uyahamba usaye eMaputo yabona but angazi ukuthi uyenzani yabona ngithi okay ngifike endlini mangiya lapha yana lo sisi athumela umntana ukuthi azongibiza akangibiza athi lunguza lapha kade emkhukhwini mangilunguza ku-emtha kunanex ngathi ngikukhumusha nje obekiwe usho ukuthi le 2 days bekethi ngihlale ngayo lapha yana ngesikhathi sokuqoqa asimise athi gone ehamba ngangazazi ukuthi ngakhala noma ngayenzani mangicabanga imali abanikazi bendlu bazongena next week yakho ngizoyapi nabantwana next week yakhona ilanga engiyangalo ngiye KC nale kulala e-Labor Department laba abasebethengile fica sebeyikhiphile impahla zami ngoba indoda khona yathi kimi ngizokhulumela nomngane wami le emkhukhwini uyabona ngiyohlala khona emkhukhwini ngithola impahla seyithuthiwe mina endlini without mina ukuthi nje bangitshela ukuthi impahla yakho phela ngithi sebayithengile sebayithengile but nabo bekungamelanga bangikhiphe kanjalo ngithi bazwile ukuthi umuntu sekahambe nemali kwasha kwacima kwathini hayi ke sengiyahamba ngemkhukhwini ngiya endaweni engayijwayelanga ngiyophila impilo engakaza ngayiphila yasemkhukhwini manje finisher athengisa kwa fridge ayikho into beyizongena lapha ya ayikho anginamali ngaleso sikhathi athengisa ifridge nginesofa ehamba so ejikeleza kanje ngathengisa le ngathengisa nekhona ngine-1 engaka angina TV angina next i-hardboard yombhedo ngoba bekuyi-hardboard enkulu ayifuthi ukuthi ngithengise lapha ngihlala khona ipurchase ukhulu kabi la kukanje ipurchase so mawugeza umkhukhu ongabristelwanga amagundwana wadlala lapha yana orodo agubhile uthi uvuke ekuseni uvuke nenqobe engaka yenhlabathi endlini awubristelwanga akuna kwa toilet base toilet sesiganyeni Jesus makunetha kanje ngiba newari mangikhona at least khona la ngibeka khona ukuthi ngiyazi imvula iyanetha imvula iyanetha asimpilo le nto lapha ya manje lo baba lo gcine ungasamtholi angimtholanga ngazama banginikeza namanye amanamba bathi hayi man beke namanye amanamba so nawo ngawafonela next 120,000 yahamba naleya 1.5 leya naleya nihambile nalamajumpane ngiloko ngiwathenga utshwala engingabazi kuloko kuthiwa umkhulu ucela utshwala hayi ngangikuthenga
Manje wena uzizwa ngicela ukubuza le ndawo le yangihlekisa nhle. Uzizwa kanjani wena sewufika endumeni uzumkhulu akhuluma? Phela idlozi ne-voice nje. Iye yangithusa kokuqala ya understand. Ngayibuza. Ngaze ngawujikela umkhukhu. Ngingena ngephathisi ngalithi ngifuna ukubona ukuthi umuntu lo uhlala ngaphandle emkhukhwini akhulume ngaphakathi next. Kusho ukuthi le khona yenzile lapha yena ngithi uvale ngendwangu ye-red and kumnyama ngapho and akulayidwa ngapho phela mawungene khona. That means lo muntu uyangena ahlale ngapho. Angithi bathi khona lezi zinto abayishintsha ngazo ama-voice mabakhuluma uzwe ngazothi khuluma omunye umuntu nje ukhuluma nje inkulumanyana ongayi-understand. Kanti uyazi ukuthi umuntu ohamba ngeenyawo njengaye abaphethe lo business. They run racket on you. Hey. Yabona futhi ngingafaka ngaleso sikhathi anyeke ngiphinde ngife. Ngoba yenzakale 2022 ngaboma July lento le ukuthi ahambe nemali ngoba lapha ngiphume ngoSeptember. Because namanje usahlala emkhukhwini namanje. Namanje ngisasemkhukhwini. Akho angina plan. Ha, anginayo futhi plan. Ubutsotsi obenzakala lapha yana buningi kabi. Awulala ebusuku yibhama. Angithi kuhlala abantu laba abasebenza ngamazamazama. Sisarandwe yibo enelelale kushililana leyo mkhukhu le igcwele bona bahlala kuyo. Askisti mama. Yo, awuzibonile shem. Ngo lapha kukho mnandi ngifuna uqamba amanga. Sengihleli ngoba ngiyeke ngibuyele ekhaya. Ekhaya khona ngiyeke ngize ngibuyele. Uzothiwa ngihlulekile emshadweni kokuqala ngiphinde futhi ngibuyele kithi ngiyohlala kithi nabantwana. Yo. Hayi bakushaye ngesikeme sangampela. Ekoli ngiyakutshela. Jesus. Kumanje nje akukhona income engena ngaphandle kokuthi ngithola le mali yalabantwana egrant. Ngaze ngahambisa ngayobhalisa eclinic ukuthi at least ngithole i-voucher kwathi ama-voucher yathi social worker ama-voucher basiwakhiphi. At least maku abazi na ukuthi ama-grocer aza nini. Mhlezana azileke kumhlezana bazongifonela ukuthi ngize ngizoyilanda bafona ke ngo-October ke ngahamba ngayolanda i-Azadville. Manje ukhuluma thini mkhulu? Uyakhuluma nje kahle nje mntanami ini kahle ukhuluma nje ngawe nje umuntu. Ngiyacabanga Bluetooth ifoni loudspeaker. Manje isounda normal ayisound ngathi ifoni call ngithi as ifoni call ine different sound. Awuza ngithi akasoundi kahle njengomuntu okhulumayo. Ukhuluma lonto leyo. Jesus. Ene lo uyashesha ukumstop ukuthi angaqhubeki nokukhuluma ngithi. Ukuthi ungayikhethi. Siyabonga mkhulu into ezinjalo loyana naye ke uyazi ukuthi wenza kanjani. Jesus. Okay, advice time. Advice abathini abantu labathanda inyanga. How do you identify a scam from a original? Mina ngithi ngiyasaba namanje scam. Yabona ngisaba noma sengithe kuma agent ngifuna umsebenzi bathi fake 400 ngisaba kwa lo 400 engizoyifaka nje sengifakeni ukuthi angazi ukuthi yakubo noma uzophelelaphi. So thina ke abantu esithanda inyanga esithanda into eziphambili imali ngoba imali ngiluzise yonke into anginalutho la ngikhona. Cela ukuthi nje ngidlalele kude nama scam ngoba kumanje ngiyasokola. Ngihlala emkhukhwini onjenge one room ngihlala nabantwana abayi2 abafundayo. Ngiyabonga. Yo askisti mama. Okay, manje ngicela si understand ngoba sewuyathwasa and all that, so for sure une ngathini une information yokuthi umuntu mawuyenyangeni kuhamba kanjani ne. So ukuthi sikwazi uku-identify ukuthi hayi lo iforge lo siyazi kanjani uzokucela imali nonke nacelana imali or i-consultation kuphela iphelela lapho or yabona nje ngami ngoba mina ngingaqede angikwazi ukuthi mawuza ngokufuna imali ngitshela straight ngithi mina ngakabi 100%. But izinto ngiyayibona ngiyazazi but ngizokutshela lokho ngoba ngifuna ukutshela umuntu amanga. You understand? Angakabi nemithi. Neyami esebenza kimi kuphela nasebantwaneni bami la endlini. Now I remember. Hona le dingaka tse ratang hore o tla ka 1 rand tse 2, 2 rand tse 2, 3 rand tse 2 fela jwala. Ke di original or ke di fake?
Ho depend hore ke dingaka tse jwang. I can understand. Nna ya di ranta ke tseba maybe whatever ha o tla o na le problem mara ke sa o batle tjhelete maybe ha o bua wena hore wa tseba ke na le dintho tse seng sharp so. Ebe ke re o tla nka ranta he o kopantshe le cinnamon he whatever o kenye ka mo dieteng seo sa left he wa bona hore o ska ba le eng hore tjhelete eng I was next thing. Hai. Yeah. Hi. Bafethu nizwele. Hey ngiyaskemana ngaphandle. 120,000. That's not my. Just like that. A home, a money. Maybe there's someone who's watching who would like to help my old lady on that camera. Maybe if or something. If I Yes. Incedo ngiyalifuna kakhulu ngenkinga yokuthi la ngihlala khona akukho mnandi akuna toilet ngiyahluleka ukuthi ngiyakhe toilet nomkhukhu ngiyahluleka ukuthi ngu-extend ongaba nozwelo nje ukuthi nje mangathola umkhukhu we-2 room ngi-extend lo yamkhukhu ukuthi umkhukhu kwazi ukuthi uvuleke nabantwana babe nendawo yokulala. Ufuna le bank account. Leave her yes, details. please. Bakhona donate. Yo, guys, kopale donate like Magriza. She's been through the most. Yo, I can't imagine how I would have reacted towards this situation. Yo, mara guys, that's it for today's episode. Don't forget to comment. Guys, today, commenting. Commenting and it's a comment donating. Guys, don't forget to become a member and also subscribe. I love you guys. That's it for today's show. Peace out.